mugombora ya Kasambya mu district ya Kakumiro kandi omwanawe ni Joshua Hakizimana w'imyaka 13. Abaturage aberebereho n'ameisho gabo bagira ngo umunezero ateyiro mutabani enyonda hamutwe wari kumutoro kwehora emitwaro ebiri yesente za Uganda omuri kafuna arikoze izina rye konkobo atabandize kumushabarisa. Omukazi ayizire yangamba omushaija wange aliyo natera omwana enyonda mukomere nanyowe nayimuka nagenda naza kurora sangira omwana amaguru gona bagahendire enyundo namugamba omwana murekereka kumuteza enyundo akiri ofunayo omwigo abari gomuteza. John bayire musajja anakora emirimo yaye eya buli kiro kandi abayire musajja nosanga omusanga mu bantu ali musajja mulungi atayina ekizibu kyona baitu omwana ono kwija kugenda akasaba sente ahandi orusha okusanga abaye naine ekintu kyakwetaaga mu bwomezi bwe ky'omuzaire atakozereki nekikanga bwa hano ku kyaro nerimuka sankina batutereraho esimu pasita tindebwa yatugambira ikibireho hano tugenze kuyikiraho twijire turi kwiruka tumenya ngo icyo turatasa twasanga umwana akozere ki amaziro kufa za muno kikusasa muno omuzaire kukwata omwana wawe ukamusiba emiguha ukakwata ukamuteza enyondo kibi muno abazaire bakola ebintu bino tubireka. Emmanuel Pendo uri omutuzi w'ekyaro kya Kakaya nagira ngo omwana ogu aferere mu mbuga ye wabiri nahungishe yarga kumutera nk'enjoka na amukomere nindora naizagwa nagwaha nyogo ndo ziragwire pasita tindebwa bere naraba namugamba ijora umwana kurura agwire hano mwanga rugwire mwabo yahise kugwa mu zigati yange tomwana abayira ari kurunja abayira tungi nabazaire baye kintu kino kitugwirire vuba nayitwa tibaye tutakukimanya kusakuba. Joseph Segoza urkansara habw'egombora ya Kasambya a district ya Kakumiro ajumirira omuzogu ati onko kwabura abazaire ukoreteraho kutwara kubateganisa n'ikiniga kingi hano muno abantu abakuru abakugonza oruzaro kutandika kandi kufuna oruzaro rwabandi rwatayina kandi twabazaire tukatandika kuroyitira muzenero ekyakozere kibere kintu kibi muno ngaitwe abekulembezi abakasambya abanyakakumiro tukijumira muringo rwogumwe ogunagirangu obwina z'oburengesereze kukira munonga harengo rw'amaka bureto bworo burengesereze atyo nuko kwiga abazaire kurebeka ngo bahejumbere mu nteekateeka za gavumenti zitari zimwe na zimwe zigenderere kubingo bworo mu ihanga Kakumiro ebizibu bino bigenzere maiso no kukanyirana tukusobora gambe ekikuletereza ebizibu bino byona abantu baina omururu gwa sente esente zitufunduire muno amaiso habwire bono tukusobora gamba n'abantu kuburwa akasente bunchi tukiwete obunaku mu bantu nibo bukuleta ebikorwa nkabino baitu abantu tukubaterera muno esente zizire za PDM leka tukole na amani ati bokwa no roho muzaire gali mazima bokwata enyondo okatera omwana wawe emitwalo ebiri kikwanki manyisangu either omumwezi tukusobora kwata n'emitwalo 5. Omushaija ogu Fred Munezero obwahati ari aha polisi ya Kakumiro police station obwategereze kutwarwa mu koti ahabw'obwiti. Sky TV agezaho kugamba n'omugambizi wa polisi mu kyanga kya Albert konka amasimu gyagari kumanywa gaba gatari kuraba amahitwa akorera makoraga gashakwa gad asaba abwa Sky TV agenshonga muri Kakumiro.